Za sve vas koji ste zaboravili i za vas koji nikad niste čuli, evo kako su počinjela jutra na radiju Studio B. Dragi slušalci, dobro jutro vam želi Đoko Vještica. Vrlo interesantna stvar. Đoko Vještica nije bio Beograđanin po rođenju. On je iz Otrića u Hrvatskoj i niko više od njegove porodice ne živi tamo. Mnogi su bili ubijeni u logorima, mnogima su presudile ustaše. Đoko se spasio u tim ratnim godinama sa svojom porodicom, došao u Beograd i postao jedan od najboljih Beograđana koje smo ikad imali. Samo kratko, počinjem razgovor evo ovom slikom Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona. Vrlo je bilo interesantno živeti i raditi sa Đokom Vješticom ovde, sate smo provodili zajedno i on je bio kritičan prema svom kraju kad je neko bio uporan ili bio teško karaktera, on je govorio ovoj kao da je ličanin. On se potpuno saživeo sa beogradskim mentalitetom i hoću da vas pitam da li je, kako bih rekla, ta vrsta tranzicije koju ste svi morali da prođete, dolazeći iz Hrvatske, vi ste studirali u Zagrebu, rođeni u Hrvatskoj, niste nikada očekivali da ćete možda biti ovde danas, da je to teško za ljude koji su došli ili to smatrate nekom vrstom dobijene bitke u životu ili porazom što ste morali da odete? Kako gledate na to? Pa to jeste jedna vrsta šoka za sve Srbe koji su prognani sa svojih vjekovnih ognjišta. Velika većina nije nikada razmišljala da napusti svoj radni kraj, dakle područje Severne Dalmacije, Like, Korduna, Banije, Zapadne Slavonije, Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema, zapadno-krajiških opština, Zapadne Hercegovine, Bosanske Posavine, Zeničke regije, Bugojansko-Travničke regije, Sarajevsko-Romanijske oblasti. Međutim, zločinačke politike u Zagrebu i Sarajevu su imale potpuno drugačije ciljeve i zaista nije bilo lako ljudima kad su došli u Srbiju od 90. godina. A vi lično kako gledate na taj? Ili širom svijeta da se integrišu, ali s druge strane primjer Đoke Vještice jeste jedan od brojnih primjera gdje su Srbi, protjerani Srbi, ali mnogi drugi Srbi iz regiona dali ogroman doprinos društvenom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom razvoju Beograda i Srbije. Beograd je matica svih nas, odakle god da smo i to je tako i ostaće tako, ja verujem, zadugo. Samo kratko idemo do infektivne klinike. Miodraže, jako nam je važno da proverimo kakva je sada situacija. Dakle, ima li reda i ima li ono što je veoma bitno da znate vi koji dolazite ili morate na infektivnu, ima li tu prostora za parkiranje? I šta ako svojim kolima zatvorite hitnu pomoć koja u tom trenutku nekoga mora da sprovodi na kiseonik? Jovana, kakva je situacija jutros? U ovom trenutku Sanja bez kola hitne pomoći koja bi podizala inače podignutu tenziju koja mesecima traje. Ima dovoljno automobila koji ukazuju na to da korona jeste naša stvarnost. 55 ljudi koji su smrtno stradali u samo jednom danu i dalje živi ili mrtvi dokaz da virus postoji. Kada krenemo, bilo da je reč o pojasu od Hrama Svetog Save, bilo da je reč o ulasku sa bulevara Oslobođenja, odnosno bulevara nekadašnjeg JNA, do pola puta možemo kolima. Nema nijednog parking mesta koje je označeno gde se plaća zona i bilo šta tome slično. Kola ostavljaju ljudi kako mogu i kako stignu u skladu sa situacijom, ali vrlo često zbog prirode bolesti i toga da ne bi trebalo da budemo sami dok proveravamo hoćemo li ostati ovde na infektivnoj klinici ili ići kući i koristiti terapije koje nam lekari prepisuju, imamo nekoga u pratnji, tako da pratnja vrlo često ostaje na mestu vozača ili suvozača ukoliko je reč o onima koji su se sami dovezli. I evo, slika pokazuje da 5 ljudi u ovom trenutku gleda u neke papire i verovatno čita sve ono što je deo pripremne radnje za ulazak u jednu od 10 ordinacija koliko se nalazi iza mojih leđa. I da poentiramo, odnosno da se nadovežem na ono o čemu ti, Sanja, razgovaraš sa uvaženim gospodinom Lintom. Za Đoku Vješticu je
vladalo uverenje da je jedan od trojice najvažnijih u trenucima u kojima se bavio radiovoditeljstvom u Srbiji, Tito, Branko Pešić, pa on. I u ovom trenutku najvažniji su lekari kada je reč o našem zdravlju i upornošću je Đoko Vještica uspevao da postane onaj u koga se kunu, a vakcinacijom možemo da opravdamo epitet heroja koji imaju već gotovo 20 meseci, zahvaljujući tome što istrajno rade na tome da preživimo ono što je vreme smrti. 55 ljudi stradalo, vakcinišite se i ako dolazite prevozom, obavezno stavite 2 maske, jer ćete verovatno sa 2 maske biti onaj koji ih jedini nosi u autobusu. Štitimo i svoje i javno zdravlje, to je poruka sa ovog mesta. Toliko, Sanja, od nas. Hvala mnogo, Jovana. Dakle, mnogo toga od nas zavisi. Upravo dok ti pričaš dešava da se manevrisanje, nadam se da neće biti Jovana ugrožena ovim puntom koji ulazi u uzak prostor. Miodrag Linta je predsjednik Saveza Srba iz regiona, moj gost povodom različitih u posljednje vreme podizanja i pokušaja spuštanja tenzija u regionu. Dve markantne stvari hoću da pomenemo jutros. U nedelju je patrijarh Porfirije, koji je i dalje administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, služio u Zagrebu i zamolio da uputimo molitvu za sve postradale u Vukovaru. Naglašavam, rekao je sve postradale, ne postradale samo Srbe u Vukovaru, da upalimo sveću za njih i da se molimo da među ljudima vlada mir. S druge strane, Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, juče je vrlo oštro reagovao na otkrivanje spomen ploče ubijenim civilima Srbima i Hrvatima tokom rata u Sarajevu na Kazanima, na planini Trebević, jer tu nema ni brojeva, ni imena Srba. Šta se dešava? Mi stalno pokušavamo da kao evo patrijarh zovemo na mir i stalno reagujemo na tuđe nepravde. Kao da smo neprestano u defanzivi, a napadi ne prestaju. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, je uputio jednu sasvim normalnu, očekivanu i civilizovanu poruku da se jednako poštuju sve žrtve bez obzira na nacionalnu vjersku pripadnost i da među ljudima vlada mir, poštovanje, razumijevanje. Međutim, situacija je potpuno drugačija u realnosti, dakle i u Hrvatskoj i u Federaciji BiH. Evo, sutra će se navršava 30 godina kako su snage Jugoslavijske narodne armije oslobodile Vukovar od hrvatskih proustaških paravojnih formacija. U Hrvatskoj imamo i niz mitova. Jedan od njih jeste i takozvani vukovarski mit. Mit da je Vukovar bio mjesto hrvatskog otpora protiv, kako oni kažu, jugoslavensko-srbo-četničko-komunističke vojske. A šta je po vama Vukovar bio? Vukovar je mjesto gdje se desila stradanja i Srba i Hrvata. Ali važno je znati uzrok rata. Dakle, uzrok rata jeste proustaški režim Franje Tuđmana, čiji cilj je bio ne stvaranje multietničke demokratske Hrvatske, nego je cilj bio stvaranje etnički čiste Hrvatske države bez ili sa što manje Srba. Taj proustaški režim Franje Tuđmana je znao da taj cilj može ostvariti samo ratom. Jel mi znamo koliko je Srba ubijeno? Odmah nakon dolaska na vlast, Franjo Tuđman kreće i njegov režim kreću sa naoružavanjem Hrvata, stvaraju se paravojne formacije. Od proljeća 1991. godine konkretno u Vukovaru hrvatske paravojne formacije na čelu sa zloglasnim Tomislavom Merčepom započinju teror, prete Srbima, hapse Srbe na ulicama, odvode ih svojih stanova iz radnih mjesta. Prije početka ratnih dejstava, dakle do kraja avgusta, u Vukovaru okolini je ubijeno 120 Srba. To je tabu tema u Hrvatskoj. Podsjećamo da su hrvatske paravojne snage blokirale kasarnu JNA, da su isključile vodu i struju, da su gađale snajperima vojnike i svaka armija na svijetu, tako i Jugoslavijska narodna armija, je donijela odluku da deblokira kasarnu s jedne strane i da pomogne Srbima
da i dalje ne doživljavaju teror od strane hrvatskih paravojnih A na formacija. Kazanima šta se desilo? I zbog čega je Milorad Dodik bio tako ljut? Samo hoću reći da je važno da naglasimo, dakle, sutra 18. novembra navršava se 30 godina od oslobođenja Vukovara, dakle, od strane Jugoslovenske narodne armije, i ja čestitam svim pripadnicima Jugoslovenske narodne armije koji su se časno borili i oslobodili Vukovar, ponavljam, od hrvatskih paravojnih formacija. S druge strane, želim da kažem da je bilo zločina na svim stranama, dakle i sa srpske i hrvatske strane, ali nažalost u Hrvatskoj nema političke volje da se u Vukovaru podigne spomenik stradalim Srbima. U Hrvatskoj se samo govori o hrvatskim žrtvama. Također, s druge strane, u Hrvatskoj nema spremnosti da se procesuiraju i da se kazne svi oni koji su činili zločine nad Srbima u Vukovaru i širom Hrvatske. Da se vratimo na Sarajevo, Kazani. Kazana, prije 2 dana je otkrivena spomen ploča vezano za ubijene Srbe u jami Kazani na planini Trebević. Nažalost, treba istaći da na toj ploči ne piše ko su žrtve, da su u pitanju Srbi, da ne piše ko su počinioci, ne piše tačan broj, a on je puno veći od onoga o kome se govori u Sarajevu. A s druge strane, nekoliko kilometara dalje imate ploču na gradskoj vijećnici gdje stoji: na ovom mjestu srpski zločinci su zapalili Nacionalnu biblioteku Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo vam pokazuje da se bošnjački političari nisu suočili sa zločinačkom prošlošću i da u Sarajevu kao vlada dominira i dalje lažni stereotip, lažni mit da su Srbi s jedne strane zločinci i agresori, a da su muslimani, odnosno Bošnjaci, žrtve i oslobodioci. Dakle, na tom mitu, lažnom mitu, nije moguće graditi trajni mir, pomirenje i zajednički život. Ali ja sad vas moram da pitam šta će da bude? Zapravo mi sve vreme imamo taj pritisak sve vreme. Znači, otprilike zadnjih 2 do 3 meseca. Malo padne tenzija, par meseci, pa se onda opet vrati i ponovo region dođe u fokus. Mi imamo neprestano neke povišene tonove u regionu. Dakle, od momenta, ne znam, kada je kod Milanovića otišao Milo Đukanović, ponovo su zapaljene stare vatre, makar što se retorike i emocija tiče, pa leto si to nekako prošlo, ajde, kao odlazimo Srbiji, jel da, masovno idu u Hrvatsku na letovanje. Ne znam kakav je vaš stav o tome, to me baš zanima. Kakav je vaš stav o tome kad se prave žurke na plaži, kako se zove? Zrće, jel? Pa ja lično... To je bio jedno od gubilišta u Drugom svjetskom ratu. Ne idete na more u Hrvatsku? Ne idem na more u Hrvatsku, ali razumijem moje zemljake, prognane Srbe koji idu više puta godišnje svojim kućama, da održavaju svoje imanja, da se bore za povratak svojih imovinskih, stečenih i statusnih prava. Postoje dalje brojni problemi. U Hrvatskoj nema političke volje da se započne dijalog i da Hrvatska poštuje aneks G Bečkog sporazuma o sukcesiji, u kome se jasno kaže da svim građanima moraju biti zaštićena i vraćena prava koje su imali na dan 31.12.1990. godine, a da svi ugovori sklopljeni pod pritiscima i pretnjama moraju biti proglašeni ništavnim. Svim građanima osim Srbima. Hrvatska neće da vrati oteta stanarska prava, neće da isplati zaostale penzije. Više od 25 godina Hrvatska sistematski otima poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište proteranih Srba. Hrvatska neće isplatiti naknadu štete za uništenu imovinu, uništene kuće i lokale u klasičnim turističkim akcijama po nizu hrvatskih gradova. Ista je stvar i sa Sarajevom, također nema političke volje da se zaštite imovinska i statusna prava Srba u Federaciji BiH. Zatim imate probleme i u Hrvatskoj Federaciji BiH vezano za slobodnu upotrebu ćirilice i srpskoga jezika. Recimo, srpska djeca u Glamoču ne mogu da uče srpski jezik i ćirilici, uče, znači... Nemaju nastavnika ili im to nije... Uče iz udžbenika na hrvatskom jeziku, ne dozvoljava se srpskoj djeci, dakle, da uče srpski jezik i ćirilicu, što je skandalozno, iako je ćirilica jedno službeno pismo na području Bosne i Hercegovine. Dakle, generalno, kad ste pitali zašto imamo tenzije, razlog je što se i Zagreb, ni Sarajevo nisu suočili sa svojom zločinačkom prošlošću, što tamo, ponavljam, dominira
jedna bezočna laž, dakle, da su glavni krivci za rat Srbi, da su Srbi zločinačka agresorska strana, a da su Hrvati, muslimani, Albanci, tobože bili nevine žrtve velikosrpske agresije. Na tome lažnom mitu, ponavljam, nije moguće graditi mir i pomirenje. Samo da pokažemo, zato što mislim da ne razumeju gledalci. Dakle, ovo je tabla koja stoji da su srpski zločinci, tako piše, a u Mostaru, recimo, ne postoji tabla da su hrvatski zločinci srušili most u Mostaru, da su srpski zločinci zapalili biblioteku. Ovo je spomen ploča u Kazanima, gde jasno piše... Piše samo ubijeni stradalim sugrađanima. Ne piše da su tu ubijeni Srbi i ne piše ko je počinio zločin, da su počinili pripadnici takozvane armije BiH, dakle 10. brigade na čelu sa ratnim zločincom Mušanom Topalovićem. Kako ovde može Topalović, sve mi to govori o njegovom poreklu i o problemima koji dovode do ovih stvari, nažalost. Sve je to poteklo iz naše kuće, ajde da kažemo. Dakle, ovde može da piše srpski, ovde ne može da piše srpski. Iako za ovo sad, kako bismo rekli, nemamo baš pouzdanih dokaza ko je sve krao i uzimao knjige iz biblioteke. I apsolutno nema dokaza ko je počinio... Ko je to uradio, a ovde, ovi ljudi kojima se zna poreklo, jasno, tragično, to su momci, uglavnom mladi ljudi od 20 godina, oni nisu Srbi. Nevini civili koji su odvođeni od strane... Samo da objasnimo, da nismo paranoični, da, nego... BiH. To vam govori o dvostrukim standardima. S jedne strane, dakle, Srbi su agresori i zločinci, a mi smo nevine žrtve, a kad baš postoje konkretni dokazi, onda to stavimo u oblandu stradalim sugrađanima. Moramo da završimo, imamo još minut. Zato je važno, vrlo kratko, znači da Srbija osnuje memorijalni centar srpskih žrtava 90. godina, da se popišu sve srpske žrtve, da naše tužilaštvo za ratne zločine pokrene sudske postupke protiv svih onih koji su činili zločine protiv našeg naroda na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije, da Srbija prizna sve pripadnike vojske, policije Republike Srpske Krajine za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Dakle, to su važne stvari, da se pošalje jasna poruka da nikad nećemo prihvatiti bezočno laž da je Srbija agresor, da je Srbija zločinačka strana. Znači, mi se zalažemo vrlo jasno, znači zločina je bilo na svim stranama, sve zločince treba kazniti i treba jednako poštovati sve žrtve bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Nažalost, to danas nije slučaj ni u Prištini, ni u Zagrebu, ni u Sarajevu. Mnogo hvala što ste jutros bili sa nama. Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, o novim tenzijama u regionu i objasnio nam je šta zapravo znači ovo što je juče sve o ploči o spomen obeležju Kazani rekao Milorad Dodik.